Fil-bidu tal-era Kristjana kaxex tal-metall imqeda barra l-knejjes kienu użati biex jiġbru l-offerti speċjali marbuta mal-festa ta' San Stefnu u bekk din l-użanza waslet biex l-istess jum tissejjaħ Boxing Day. Illum il-ġurnata Boxing Day hija sinonima ma' sales, mhux l-ewwel darba li jkun hemm min ibakkar biex jilħaq akkwist bl-irħis. One News żar it-toroq ta' taslima fejn staqsejna u tkellimna mal-konsumaturi li fitxew li jiffrankaw xi flus. Niġi nara li joġobni imma meta nara li mhux kollha għandhom is-sejl, xi ftit discount hemm imma mhux kollha. Ma kontx naf eżatti bih għall ir-raġel, insomma ma werti tu. Mhux bis-sejl, għax fejn tħall bis-sejl ma sibx li rridtu. Mhux xiri, ġejna nibdlu xi rigali u nfittxu sales. Però mhux kulħadd ikun preparat biex jonfoq il-flus hekk kif ikun għamel spiża propju qabel jum il-miliet. Le mor shopping l-Ingilterra allura mhux daqshekk li ħadixxi minnaw. Infaqthom kollha. Ejja. L-iktar nixtru mis-sejl għax il-prezzijiet ta' Malta li ħafna ħafna. Pratikament tibdel xi affarijiet li ma jġux it-tfal ħwejjeġ affarijiet hekk. Wandering around the shops. Window shopping. Madana kollu hemm min jaqa' għat-tentazzjoni u jixtri xorta. Qabillek. Qabilli, tqul li qabilli. Half price.